Kahanyo Trap Youth Council HYC Umlakhar Unit ka bahap hapo ka jingpe jingkmi ka HYC dan Circle ha ka arplay tarik uno pra arja arpway kala Pynlong ya ka program kmen krissmas bat stem thamai da ki program ba fer ki bakanthop kum ka dancing singing bat kiwe ha kan ne gasngi usamla bi khongdop udukot ka HYC nongpo Circle ulalong kumukong san ha ka jingedan ryngkat lang usamla dan bok mayong vice president ka dan Circle Plus shadap ujin ras ketri ka dan Circle register madur urang ba shnong kane ke shnong temen basan bras maring ki paidbah nongshong shnong bat kiwe ha gajing ai jingkren na kaliang urang ba shnong ulayaro ya kaseng kapala syem ya kane ka benta banwanra ya gajing yajan bat sautenan hapo ka shnong ula kitbok kitriang ru makin nang ye tre sitom na ka benta kari bat ka jai bendreo na kaliang ukong san ha gajing ai jingkren ula penslur ya ki khamtam bagin yai pendan kam hok ya kasap ka ba kidon batle baru ha gijing pule bat om de ban khmi linti ya ka kam sarkar rekla de ka pore ki khon samla leng ba ki sap ka ba kidon kan longkum kalat yo kam yo jam Wala pisyong hari bajai ya pingan lei wat lam jing tengkai nado menta Pynlong biang I changa la ha shi tom jan jan ne ha shi pa jing I ba shi sha hana pin sa ai hadu ma ba thai kan ri sa wai She simpan om nam dawai bala penjam để tặng bà pi ban ai chịu tiền Aliwan san lang no bat nga inya kmen ile suha jing pang ji swai kan ta church ngai bat pi ba I ngam dan jing khu sai ha ba jing I na yo ma na pi ba I sa shi sing pa om nam dawai bala penjam để tặng bà pi ban ai jing kien kami dan sedang ai ya ba ini ai ajak kita langsung
ngidam bangka capai ngelikas benar Satu dulu ke depan. Ayo waktu. Macam dia. Ada umur. Bila cara tutup. Pasong nanti ro ikwa ban selang kita tolong kepada juga kemde kita. Ay kinong ruai, ay keba kirwai. Adu kinwai rap kita nune kiba ilak mundur ke shnong kiba kena kirwai. Kitin ki bagi sna, long kitin berjumpa sudah. Kiba ni ko kirang baru imlak ban pakat kita. Ay giyo ini start dari boleh lai sak tepang iki kira ya. Yo punya pau ke sak pidon nune. Lembang kan sak pidon kermen mau pinong kiu kisi port bersawan. Mau pinong lak kiu hadu ke district level, ke state level. Wat mah hadu India ru pinong kinong wai kiba dun kiba sapau ke pay berkuai. Kumbolong kita kisi port ngihap pau ngihap ya ba sak pangidon. Mentang ke pay kita nomor ba